diakona wa korale wambima udwa sambi tanga tatela wiwa wa seremoni metutu wanga chokola udwa sambi unge na mia ndio kiko panga kumakasikia santo. Veicolo tutela ulifula lo biokano de Jija. Udikile mbadi Jija. Da unyashungu akalo kumikanga David. Ati umakona veikola lula wendi jaseka udumi kumikanga Israel kema ludu. Kumala wakumikanga David kitawa kindi jikulikula kumikanga Salomon wakayokeka unyashungu pepe kumalo dombo soda unyashungu ndamame akalu akambikiru kalendila mbitawi wakavumbike unyashungu du la kirangire ya kiyo dianjubu manakande hutu onkone lungeluka kisuka shenga nyambuke unyashungu abiki lumbukane la nyu nyambuke unyashungu lulu ko dia unyashungu nimbite la mete lula kinambo tuke leo nuchika kalane kutu da shokomakandi bino bakada shota chokoli ngiro kene udulome abiso dudandi chokola ashane tuhula katundu batismu kakiso lu usielu amunga yakiso wewe unyashungu dalombola litonga miche uchalu usasi walo seno ulangu lake liso liko lahana kumiru likambu datukukeye ukumbuchi ndudiliwe kanga lutucha lutukimwe mga yaki suche jashuka lauya li Kristo ilote wakiso Lukechika kewe akalangida kangwa pekatu kujelekino da munga yakiwo Lumunga kinda dimba da Kristo Anawadulea da kimbi Kumunashu ya batismu Lena kwa wavukame da Kristo Nurugasa kake Ochokole ashane Wakayatungi Lama akadutame ashane Lama akayachokola Dudulone watungi jimituru ya toko ya ituka Kristo kitu kilo templo ka Spiritu Santo usha uja wake anuchumanyilane ndo anange suche ulitachumana kisangoli sangula ya lulone washada motemola yodunda wake Santo kili karuko mshulumochi Jerusalem ya lulungu Neche wakalamba male Kristo kumesu. Amen.
Pendo, pendo.